Okay, good afternoon once again. Adda kayo iti programa mi Anapol 1. Adda kami manen. Dito lang nga po 97.7 Sweet Radio Santiago City. Kat kablaawa man tayo ninang ko nga dumdumag tata. Di jaya California, USA. Ninang Makariaang or mas kilala sa pangalang Willie. Po kasanagan kami ti lalaki pero babae din ninang ko. Siyempre, haninang relax ka lang dita. Kat kaslakala dito Pilipinas. So dumdumag kati programa mi. Ayan. And of course, I'd like to say good afternoon kini Manang ko Virgie from Canada mat kunana. Awamot ti message na ngamin dito ni Manang Virgie amok nga nakaisom tataisuna nga tatanga ka nito. Ayan, hello po, kumusta? Kada kayo amin from Tarlac po. Kunana mo ni Ading Lizelle Esquivel Benito. Ayan, from Tarlac and anapay ti messages dito eh. Adi tamot balong, sige. Wan, naimbag nga malami manong June, kablawak man dagay kabagyak nga taga Bagong Buhay, Batal, Santiago City. Okay. Pamilya Soto and Sahonya, it's me, Apple Sahonya, patokarman manong jay, kampay ni kamatayan. Okay, kung ano mo may isang kabsat tayo from Saudi Arabia, pangikati homesick, my loves, kung na iti, panagkatkatawan ni Balong JM, kung na ni ading Merla. Ay. From Saudi Arabia. Okay, dapat dito yung manong June, arito yung nakmanan nga kumablaw dito yung programam. Kablawak man ni Kuya Reggie, Gemma, Rika, Maxi, Jelay ken Maureen ken dagiti kay Ayam Miti Volleyball, Jeranyag, nga soda Mama Lita, Agwa. Nada ito eh. Oksihinada ko na na. Agwa oksihinada. Din, aya ko na di na Josefa ken Eko kablaw nagapukin bani nga sexy. Nako, sexy. Talaga. Manong i-request ko man tayo kasat mo timang lipat. Niya pa idalipat ang manang ko. Kasano timang lipat? Dal sa motif. Ano ti English version ata kanyatan? Jay? Kasano timang lipat rin? How to forget. Sabo. Naimbag nga mali mo manong kablaawa man manong ti ag birthday itangal daw ni Pare Lito Rebolledo iti Barangay Abra, Santiago City ken ag pa-birthday di Barangay Batal nga ni Raymond Bascos. Manong kedawek man nga patukarim ti kanta nga tukmem nga pinalkang thanks. Manong from Sierra Guapo. Ti South Isabela General Hospital. Dahit agulbulta manong guapo. Diyos ko apo. Aya nga road agor ka at dati message dito eh. Sige. Kung naninang Willie, hello June and Balong, dumdungigag dita programa yung tata 10:43 dito iti Rabiin, kung na di California, nininang Makarya. Ninang Makarya, adu ti pagtungtungan ta, ninang Makarya so ag-online kanto, apo nagato yung istorya keng ka. Data yung kunakong gad. Apo dito ti hikait ko tinga ninang ko katano sumbrik ti bigaten, agsagsagay say ag-istorya mo ton. Hoy, amum di karubat Nako. Agad ato nga istoryanan. May sa mo di chismosa ka manang. Ay ha mga chismis na facts. Dagay iti oh my goodness. Facts. Napigi sa radyo dito yung pwesto kung awan bibiyang ko ti karubak kung nana mo ni manang kung Regina. Ay DJ Ramon. Kita karubam. Haan ta main enjoy damat and hello to Dali dati kadom dita nga para bantay. Thank you very much sa sobrat panangasikaso na kanyamin o apang kamita. Gimatang ti deodorant. Gaputi pa nagayat na inikkanak pa iti lotion nga libre. Dayta. Apay no siya gatang kawang kasina. Sige. Madin siya agreklamo kanto kanya na ni Dali. Kuya June, pa-play nga po ng Tukmay Mapinalkang. Thank you po. Ako talaga nga favorite na dayta. Patganta daytan. Di na mo nga in ka agul ka DJ pa mystery song ta. Before that, hello kuya and adding GM Sail Angel of Abu Dhabi. Jack, may diretso ti agdengeg ko na. So nga nag-text natin to yan. Regards to all stakeholders and karubas ko na all over the world. Pakikablao mo man ading ko ni manang ko Martina Romano Murillo ken Bayaw Manuel Murillo and the family agdengeg itang aldaw. Agyaman ading ko ni manang Marieta of London. Agor ka napaya. And of course, kadagiti amin nga taga Esperanza. Ayun. Esperanza is Junior and family. Yes. As well as kadagiti taga Bacnor. Ay, Bacnor. Bacnor Burgos. Burgos and of course kadagiti taga Bagnos. Bagnos. Aurora. Kadagiti Domingo family. Kuna naman ang Virgie.
Awan timbaga na, naglikat ay gimpinto ti ibaga, manang Virgie, apa yan ti aguro katapa sa taman langin, ano nyo ti kaya nang ibagatoy? Dagi bin A ko na. Uwan, alwa, day tataltalon, kunana dito, ay wani, lalaing yun, agpunupon, Nagtabas ka na, tamping, wala. So that's it. So, manang Virgie, if you're listening, awan ti maibaga. Ay, apo, kantatalatan. Agor ka. Ay, at na ka online, ading Lina Ballesteros, nga di tata Balasyo tao, kuna na naudi akon kuna nang okay laeng mo, ni ading Lina nga, Diyos ko, agat bawang, da ito yung ading. Agat bawang. Kamumlatan Nga rood, itid may kanyayon, iti dat laga sonata, for 300 pesos, iti makaitid, iti kuskus to apo. Kuskus to nga title na dahito yung sonata mi. Kat you may send your text over 0926-76-20944 with your name, address, and the title of the song. Ulitin ka po, iti valid apo nga entries, dahil kita adatinagan na address and title of the song. Kat number nga pag-textan nyo, 0926-76-20944. Bonus nga kanta dahito, ita nakalala ka, iso nga i-text nyo, ipamagat na. Okay, ready, get set, go! Apay nga ta, di babae nukas asawa na. Nakasamsam it panagayat ken pamatreg na. Kanayon nagrasakrig na ken rupa na. Di na pa'y kayat, bayada you can lakay na. Doon naglabas mo na atawin pa nagdenada. Tay babae kasla isuntay mauma. Ang lalo makasara ken iti ka-text na. Kanayon en ti udong nakareban pa'y ti buok na. Agsipot-sipot ka, maglalaki ka, nilakay mo, palpaliiwen na ka. Agsipot-sipot ka, ating nurumuar ka, nilakay mo, baka sulutin na ka. Amangan lodim to, amot pagtartarayam numasukon na ka, narigaten ading, baka takupang ketpiwaken na. Okay, this song was originally done by my kumare Aprilyn Velasco. Yeah, from Rojas Isabela. Yes, kati title ngayon kabila dyan, di putar na is sipot-sipot. Ngam, tayo ito akan kantahin mo tatahan nga sipot-sipot. Right. At the version may which is registered apo. Actually, at dati nakapugton. Ayan, rehistrado apo. Kumuno na nga nag-text, di ba sa syempre. Rehistrado apo dahil ito iti iTunes and IBMI. At sa sarili mga title. Nutila kay na ket mamartek at dapay amot na. Ding makabisti tagmalmalem medjay kumana. Agkapi kayo lata. Agsapulen lalaki akatartaeran na. May kadwa alangit na akarandahan. Kun kuna na nalyantan niya. Alyantan. Di na may disu si pa password your cellphone na. Kenjay Facebook sa balipay dinagan na. Di na pa'y piman mapagserbyan nila kay na. Sosyal kanu isuna baka mapirdi tay manicure na. Agsipot-sipot ka, luwag lalaki ka, nilakay mo palpaliiwen na ka. Agsipot-sipot ka, ating nurumuar ka, nilakay mo baka surutin na ka. Amangan nudim to amot pagtartarayam numasukon na ka, narigaten ading baka takukan ket piwaken na. Agsipot-sipot ka, luwag lalaki ka, nilakay mo palpaliiwen na ka. Agsipot-sipot ka, ating nurumuar ka, nilakay mo baka surutin na ka. Amangan nudim to amot pagtartarayam numasukon na ka, narigaten ading baka takukan
kukang ket piwaken na amangan nudim tu ammo pagtartarayam no masukong nakanarigaten ading bakatak kukang ket piwaken na. Oh, mapiwak na pipiwaken. Okay, that's it. Our Datlaga Sonata with no mystery song. Iti dating ang title na Kitsipot-Sipot and some kasla Anya. authorized in revive ta tayo nga kanta kat isutin na rehistro nga title na kat kita man no sino tinakaala nagaduti nagpugto actually dito pa international ado pa iti nagpugto pimugto kaya lang kat ikanto iti chance na iti local listeners tayo ta kaadwan na iti international isutin mang mangtet ti pa premyo. Thank you very much adding Mark Jun Acosta kan Rhea Dakanay for joining. Ang ato text lang apo ti mabalin nga mga abak. Ato yan. Congratulations to J.R. Antonio of Baluarte, Santiago City. And title ng sulat na Mapiwak. Yeah. Thank you very much. Talaga mga amuta ti title na Mapiwak ko nada. And iti Ilocano literature, iti Mapiwak apo kat medyo dakas iti ipapanan na ta perbi nga palawaan na no nyaman dito piwakan na garog lalawaan na kung na isong sugod ko na nga mapiwak na pipiwakan dita isupay ka at isong da kayo apo nga dumdumngag lalaingin nyo tagsipot-sipot baka no sipsiputan da kayo mat sadang piwakan nyo dito agbabawi kayo nto. Once again, congratulations ka J.R. Antonio kat Orayam Laeng Basit iti after this program sa kami nagaduti tumawag. So pay Yan, apo mga asiwa po kati yan dyan tumawag dito. Ayan, kat damdama apo into no second hour iti FDD mga ganyo iti istorya ti biag iti may nga pagayang tayo nagsurat apo from United States iti basaan tatanga surat kat padaanan nyo kadag iti naayat mat apo nga agsurat kada kami for their stories napintas man drama man dayta wano komedya kunada Apo, ato tumutawag. Nagkulit na gito. Pabaamlatan. Kaya da siguro ang makatungtong da kati personal. Kita tayo, Jay ko Daitan. Sabali mga tungtong. Nagsakit lang pag takatawang balong. Nagsakit. Adi ko ganun. Kasta na. Apo talaga nga. Mabtakti irdram ko. Mga karubano kayo na makita. May kayo ito Sweet Radio? Yes, ito Sweet Radio. Si Dadaan Apo. Dagiti staffs ito yung mga... no, da makita yung naka-stripe. Ayan. Nga kulay dito? Sabatin na kayo. Blow. Tawag kulay lang. Hindi na blow. Blow. O yan. No, da makita yung naka-stripe nga blow. Nga guwapaw. Ay ke... Ni Kodayjay. Nga si Kodayjay. Ni Jordan Ajay. Adi mo naka-brown. Ni Kuya Melvin. Yes. Adi mo naka-puraw. Adi mo nagan na. Okay, to the 23 listeners apo iti MixLR nga madi nga naka-login. Good afternoon kada kayo. Pag itay naka-streaming tata. Good afternoon. Ayan. Kat iti tati sonata bago tag-break. Break na ba? May sabi nga sonata. May sabi nga sonata ti ipaita kat sagutan taman isuda iti parparo nga sonata balong. Hindi nagkapo iti second album ta. Sampulan taman isuda iti sonata nga para kadigiti agkukumpare. Ayan. Amom da ita. Ugdo alata na. Okay, may included apo din sa second album nila tinga sonata. Sonata na Paul 1, Kumpare. Kasta unay tipa ng daydayaw mo kinibakit ko. Aminapa ng tari patula kada kama pamilyana
Aglaro no nakapal Esti nakiting tamatam di maisina Madlaw ko day tangem respeto Wag paliiwak lata Numaminsan jak kayat nga iparangken ka ni bakit ko Isumiten ti sipsiputam imbes nga tay arak tagay mo Imdi madik kinursunada tay panang teteks no kenkwana Ulitem pa'y ti maminsan pakanen kan iti Granada Wana Amuklaw na'y adi ka kontento kini bakit mo Sang petat para saan saan tumawag Iti pempay ta cellphone mo Di aros nakit di amakiden naken ka nga aging babaro Maamiris mo kumadirigrigat ken kani bakit mo Apo para katagiti kinansura medical man iti Diego Arenas family dita San Sebastian ken San Andres Santiago City para kanya yung tinga sonata mi. Di ka kontento kinli bakit mo Sang petang para saan saan tumawag Iti pempay ta cellphone mo Di aros nakit di amakiden naken ka nga aging babaro Maamiris mo kumatirigrigat ken kani bakit mo Ala ka di pate montarik nam keni bakit ko Dagite putot mo ti asik kaswem saan kad ni bakit ko No di ka anaragsak dim iram raman iti pamilyak Dung wem ti pamilyam ta isudan tot pagsandagam Amulaw na'y adi ka kontento kini bakit mo Sang petang para saan saan tumawag Iti pempay ta cellphone mo Di anos nakit di amakiden naken ka nga aging babaro Maamiris mo kumatirigrigat ken kani bakit mo Maamiris mo kumatirigrigat ken kani bakit mo Okay, we will be back with more songs and more requests and of course iti surat nga basay mi itang kanito kalpasan na po iti sumagmano nga pamalagip Magatangen ken mangiganen karuba iti second album ti 4 Decade Duo ana paulwan adda kami manen